Ассаламу алейкум, Аллахқа ыйман келтірген, Аллахқа мойын сұнған мұсылман бір туғандар. Адамдар ушул аятты қолдана білішкенде, ушул аят тілі, аларға бұл аят дүйнө жашасына жетішті болмақ. Бұл осиятты пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Аллах Таала ыйык Құранда қайрылып айтқан: "Ва ман яттақиллаха яджаллаху махража ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб." Кимде-ким Аллахтан қорқса, анда аланы қиыншылықтардан шығарат, жана ага өзү күтпөгөн жактан ырыскы берет. "Ва ман ятаваккал алаллахи фахуа хасбух. Инналлаха балигу амрих. Кад жаалаллаху ликулли шайин қадра." Кимде-ким Аллахка тоокел кылса, ага Аллах жетиштүү. Чындыгында Аллах өз ишин аягына чыгарат. Аллах ар бир нерсенин өлчөмүн белгилеп койгон. Талак сүрөсү 2 жана 3 аят. Бұл аят жөнүндө пайгамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Абу Зар радиаллаху анхуга кайрылып мындай деп айткан: "О Абу Зар, эгерде бардык адамдар ушул аятты колдоно билгенде, анда аларга бул аят дүйнө жашоосуна жетиштүү болмок" деген. Ал-Хаким. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.